Dobar dan, dragi naši gledaoci. U prethodnoj emisiji pokušali smo da vam dočaramo noćni život Sjenice i da vas upoznamo sa mestima gde mladi najviše izlaze. Ova emisija je posvećena našem pokrovitelju, Marketi Mavdić, koji su od skoro počeli da posluju u Sjenici. Nalaze se na 5 lokacija u gradu, pa uživajte. Nalazimo se ispred Marketa Avdić broj 1, koji se nalazi u ulici Novoj bez broja. Idemo! Aha! Uzmi baš krem za najslađi tren! Avdić koji se nalazi u ulici Prijepoljskoj. Idemo!
Market Avdić, broj 3, u ulici Pešterskoj. Baš krem vam želi dobrodošlicu. Nalazimo se u ulici Javorskoj, Market Avdić, broj 4. Idemo!
Opet se nalazimo ispred marketa Avdić, ali ovoga puta broj 5, koji se nalazi u ulici Jezdimira Lovića. Idemo!